zuriat, luar daerah membimbing umat. Di Baro Syekh Ali Junaidi, Tenggarong Syekh Abu Talhai, Barabai Kupi Syekh Abdurrahman, Syekh Ahmad Belimau di Kandangan, Syekh Sa'duddin Taniran Kandangan, Syekh Salman Farisi di Rantauan. Ya Jaddan al-Arsyadi Imamun al-Banjari, Ya Jaddan al-Arsyadi Imamun al-Banjari, Ya Jaddan al-Arsyadi Misbahuna Banjari, Ya Jaddan al-Arsyadi Misbahuna Banjari. Syekh Abu Hamid di Sampitan, Syekh Muhammad Arsyad di Pagatan.